Yeonmi Park hi kumsang khat zakwa somkwa pathuma North Korea pianga shwai tunun rong tak Kim Jong Un kai shwaina society nwaya Australia na me chinau pangmai ani lai chang to in kongpuya ruang let rengte sipain mian kaplum laite am photo a electric eng omlo na mun Australian ani bokani Kim Jong Un swan thil ati theichin ema wangin pathian emo ati hial china miril rule ngai to na shi thei chiar thei pathian tura angai chin thu te asoi bokani tin Yeonmi chuan Kim Jong Un chu thive theilo tura angai hial chin thu asoya keimani angboka mishing naran ve mayani ti hi ka shingai lavani ti in asoyani Yeonmi hi North Korea le China indin na bul heisana apianga Kim Jong Un lel na hnwai omringot po chu uri theina ani to a chutakara chhungkaw khos thei takle khosak pa ngai tak anlan ni lauzui boknen apa chuan anupuile afade chu ril chama an omlo nan ti in China ram siam chwa thom no meizian chini le bude tar thalang te chu ala lut ta china black marketing lam mangin el in chu athok chhuak te topa ma se anua man anita a atira chuan are vak lozel tang turati ani a rim taka na thok turati ani boka masi atnuwa azel tan hun chung chu po se sak ni in kumsom chuang lai chu tang turati ani ta dai mai ni Yeonmi hian anau pan lai hun chung zong North Korea manga sha reng tlak hun dum soi tura nei lem lo ril cham le khowat tuarin hun mang tam pera electric supply aum ve ngai lova zana te chona thim chuap china ni eng pek ni hi chu an nei vele sau zela masi akhat le thung light on sak an ni chang chan an lo ve theilu tuk chu holiday yang hialin an lom china ni tin Yeonmi chon soya tin anau pan laya a dream ni chin chu an in chunga landline nei ve ni ti in soi bokani kumsom nuwa chuan a pa chu zela chang chuan an chwa ve thei ta a an chung kwa chuan anin mukhom le thei thalo maya ma se Yeonmi u meichia kumsom proka upa Yeonmi chu a chung de shil masalem lavin ama chawin North Korea chwa sanin China rama atlan chia a achung te a shilani chuan an zui ve du aring lawemo rem man ti saglo aring te poni ma na ti chuan Yeonmi le anu le pa te chuan sarkarin an chung ko zinga mi in ram a chwa san ti a sha chwa fai chuan natakin shem an ni don ti a chiang sa a tin anun na hial pona san pha thei ti an sha chian ema wangin an him jok nan ti in an pathum chuan an in thurwal ta a North Korea chwa sanin China kala nun thar mana Yeonmi zon chwa chu an tum ta ni ti chuan dan lo anga China ram thil North Korea thon lut chin apa mel shat sumdong chen khate puina mangin North Korea chu en tin tin emo an chwa san thei ta shama ma se Yeonmi soidan chuan chung sumdong zinga mi pakhat chuan pongswal atum hial thu asoya tin andam kha chwa theinan anun pongswal atok boka anuan pongswal lai chu amit ngei na mu bokani ti na soi Uncle ko nga chuan apa chu adam lo ta thut maya ataksa cho chaklo hle a anupuilia fanu chu ati khotlai mai dona sha ta wangin atel lavin China ramalut mai turin a shila azui viani chuan ati muang chang tu bak ani don lavain sha ta wangin an thlen china chuan kalsan mai turin ati tani apa chuan azui ve du thlat lo wangin ti theidang an nei to lova anu fa chau chuan an kal angai ta a apa chu an kalsan tani ti chuan pa tel lavin anu fa chau chuan zinkawng chuan chhunzom mangai ta a kalkonga chuan nu pakhat antonga chunu chuan China ramalu tur apui thei tur thu alo shila chunu handina zui mai lo chu du thlan tur an nei to lo ti chuan an zui ta a China ram po chu an lu thei ta reng bok ma se an zinkawng chu an mai lo hle a ril cham le khowat tuarin an nu fain hunan mangrenga ma se anin fuina chu China raman thleng thei hlavani chuan le an tuar sham shamani chuan ei turin lo muakanga nun thar le zalen na nen chumi mang chuan anin fui sham shamani China ram chunga lut tur chuan anu nen shiom tam takan paltlang duna vorin ati khalvek to lui chungan kala tlang pathum lai an lon chak bokani Yeonmi chuan ari ro chuan China chu thleng the ni chuan an nun chu ain thak nga langa an zale nanga aunaw nuan zong mu bokanga nun thar an mang ve to anga ti a mase shiomna le hun thim khir le patlang har sa tak tak tur thil ten an nu fa chu alo muak ran zo kani ti reng a shelo China ram chu an lut thei chep to a an tum ram chu an nu fa chu an hlat to lo hle ral khata changin eng po chu an mu thei to a an hlim ruve don hle ni ma se an hlim chung chu arei lo khop mai an mani kalpui tu te an mani pui tu te chu mishing zuara ezong chin an lo ni a
Jainaram chunga an lu don ani chuan an nu fa chuan shal an ngai ve thum don ani an ti a chu thu shil an ni chuan hlauna in man ngala beiseina an nei sang to lo hle ni Masi dam khot chua an chung kwa eng tike mua pa ngai taka om ho chuan suang to tlat si a ma se an du than tur nei chune ro a shi om ve ve ni shal ni nge Jainaram lut lova let le ti pa ni chau chu an kong than thei om chun ani ta ni Ti chuan Jaina chuan lu an thlang ta a mi hausa te hena shal an ni ta ve ve a anu chu mi pakhat bula $US somruk panga in an shala ama chu ala Virginia wangin aman ataw zoka $US zani in a shal ve thungani chuti lai chuan Yeonmi Park hi kumsom pathum chawa upa ala ni nge nge Mother was being sold for $65. I was sold for over $200. I was more expensive than her because I was virgin. Chuta cha chuan Yeonmi Park chuan adam kho chwa theinan chuan athiang hlimna po chu a hlau ve ngai ta ni ti a hrethiam ta a ama lei tu pa thu thua om chu angaya ma se chupa chuan che na in tur le ei tur a pe a nun thar a pe ve thung anun thar ero alo swang to chin ang ani lo ma se atwar chang chang ani chuan zalen tak tak hun anei arin tata wangin ama lei tu pa thu ang chuan a om ta phota Naupang kumsom pathum mi ni to lavin kumsom pathuma upa ma se puitling ani to thung angai ni ti an shathiam ta ni Yeonmi Park le tu pa chuan Yeonmi bula chuan a thu hnuai a thu oi taka omani chuan anu chu a lei chhon sakanga apa po azun chwa sakanga a lei po kang atia ma se ama chu a in pumpe ka ngai ve thunga ni ti ashil kumsom pathum le ka upa alani a ani chuan chungte mu le chu adu upelani chu wang chuan ama le tu pa thu soi ang chu a oi sak topa a thu chuan a omzui ta ni Ti chuan kumsang hi pasari October thla apa chu engtin tin mo abe pop theida hlau maya Jainarama aru ka alo lu ve theidan tur churwa manna an siam ta a apa tenen chuan anin mukhom le theita hlau mai ni a u po chu an zong ngal thawa ma se mishing zwar sumdong chin ho point achin chang an shebik lawa an zot kwal na sa a tu man an shilawani a u chu athi to ani aring ta pa Jainarama thleng zo lo nge Jainaram chunga athi zok po a shi chuang lo Apa chu adam lo zwal zela cancer ani ti sha chwa ani tabok damdoi na enkol thei ani lawa a chan chu mi in an ni na an shidon si a chu wangin apa chu anu nen chon thei angin in laman enkola apa chu zela atan line an suicide in shim na sa thei hle a chuti lai chon kumsomli panga chau upa ala ni ve thawa apa po Masya anu puile afa te patni tana tuar na sa hle chu chuan anun na chu ati pan phale zwal ni ti chuan apa chu kumsang ni pariat January thla aboral ta a apa ruang po chu pa ngai taka phum thei ani lawa arukin mi ruain tlang bula chuan apa chu an phum ta ni Anu fa chuan mi chalawan la ton char chara wangin zalen na tak tak an mu thei lawa an mani puidu tak tak tu an ton miaw lo wangani Ma se kumsani pakwa khan Christian missionary Jainarama ron kalti haunen chuan anin tong ta hlau maya chung hau chuan an tlanchhuak ta a Christian missionary tele human activist chhungkaw chuan an nu fa chuan puita a Jainaram chu an chhasan theina le South Korea a nun thar an nei theinan ti in South Korean Christian missionary te chuan an puita ni chung missionary te chuan an nu fa chuan Mongolian border an pantir ta a ramrit hlennan Thale ram raw shi om tak chu an nu fa chuan an pal tlang dun le a Mongolian border chu an thleng thei ta shamani ma se gar chau chuan lu an phal ta thlat lo maya Jainarama le turin an nu fa chuan an nora an vau boka silai nan tin bokani Yeonmi le anu chuan ti thei an nei tlem hle a an mang anga beidon mai an tum ta a Jainarama ki le ai chuan ti in an chem te ken chuan in ti hlumdun an tum ta ni Yeonmi soidan chuan chimini chu katop na ni tur ani karing het bur to a bese na kha bau to a ti tur kan she to law kanunen in thana thupo kanin shil to na mani nun na lak ve ve kha kan tum top to ni ati masi an nu fan omdan vel chu Mongolian gar chau chuan an lo khonga i hle a an dil ru a ne hle an ram chunga lu tir mai chu an du ta zoka an lu tir ta ni Masiman an ni ta thunga achan chu miswal emo spy emo an ni thu thei wangani ti chuan custodiya da an nia thu te zo fi an ni a chumi hmuna chuan hunenga mo chen hun an mangle phota ma se kumsani pakwa April ni khata solam pan turin thona an thon don ta ni
Yeonmi po in nuwa South Korean missionary te khan kanzalen na kong min sial sakani tiin asoya min chan him tu te an ni tiin asoibok Christian missionary te khan Mongolian officials hawin an chunga diktakin rawan rel sakdon ni ti an sha thiam wang te po ani mai thei Tichuan South Korea rama chuan tluang takin an thleng dun ta a ma se an nun thar South Korean lifestyle le culture vel chu an shelo hli a North Korea ram nen a in ang lo ro pui si a chu wangin han in siam rem vel chu har sa an ti hli a ma se an zalen to a an lom em to thawani Yeonmi le anu te chuan na an zong ngal char boka shop assistant le waitress na an thokta a an nu fa in zom zo na tok chuan thok chhuak ve a an khosak chu sang lo ma se an nu fa chuan nun pa ngai tak an mang to thunga law le tlan chereng renga an mangai to lo ringot po chuan hlim pui to ani Until paltlang zo zai te chu mang cherap thlak tak top theilo ang mai hi ani to zoka masian zalen to a mi pa ngai takingin an lung ve thei to a lawle khor rilcham le base bo taka an omrenga ngai to lova tlan chereng renga hunan man angai to lo ringot po chu an tan chuan alom em ani South Korea thunei to telam po in an nu fa chuan an ngai pui mo hle a an chan chin po chu an shat pui vek bokani an puina sa hle bok Tin Yeonmi u po chu a chanchin an lo chui sak chara kumsani sompali April tha khan South Korea intelligence te chuan Yeonmi le anu te chu thulomom takan shila rei tak chung an mu to lo athita emo anti unmi chu an zon mu sak ta lo mai unmi chu tlan chereng renga hun lo mang ve reng thaw ani a China South Korea le Thailand te alo om kwal na samana alo la thilawa athe angin dam khot chwa nan alo be ve char thawani Tichuan South Korea thunei tu te pui na zara unmi chu Yeonmi le anu te bula shwain atopa chuan an om hau thei ta ni Kusani sompalia Yeonmi chu New York ka in sona zirna sang zo kan theina le activist ani in anga a huanga zawzel theina New York ka chona khosata a Kusani sompanga a thilton chungchanga jana le kabu po atlang zar nge Yeonmi hian North Korea ni na diktak Kim Jong Un ni na diktak chu khovelin sha se adu wangin an chung ko thilton rapthlak tak a sha ding na du omlo tak mai chu zep liam mai lovin khovel shatin atlanga puita a athu soitia wang chuan adin mun chu a hla om thei hle ti po a sha a ma se khovel hian North Korea ram in thunun na rapthlak zia sha se adu wangin waisen takin a chha puini athu soite chu do tani a phwa chu fekani ti tu po tam takan oma beitu po anga pha hle ma se atlom du lo dot ka soi ni chuan ka thi don ti ka sha ti in dot soi na chi ani lo zia a soi ni tuna chuan United States a khosame ka kumsom ni pasari upa ani to a pasal te po nei to in fa te po an ei to boka fa pa mel chale do om tak nei zalen takin US a me kani Yeonmi chuan pa chungchang soin kan thilton zo sai te ka ngai to le chang hian ka pa tor na te kha ka ngai to ana salo theilawa North Korea khan nuam sa in om ngai lawa diktak chuan adam chung zong khan anwam sa man lawani zela na sataka soi sakreng ani a zela tan chan po ke mani min som na nani khofela hian mi poizalen na ram a omani ti shilavin athi a e tur tam tak tui tak alo om chewani ti shilavin athi a kumno pangte ani lai chang to in hlaw le shi om rengin hun a mang ve thausia ti in apa thita chungchang a soini Yeonmi chuan apa ina hnukcha ma a thil cha soi chuak boka apa chuan thil pakhat min tiam ro inun na ilangai turani lo achan chu nun na hi thil thon pe hlu tak kan don ani a kan beidon sanemo kan ti top mai tu thil ani lo ti thu chu afanu Yeonmi bula ashila thu adiam tirani apa khan andam kha chwa theinan khan atur na se mema anun na tan ahlo om ti po shereng ma se dan phallo thil mangin anu pui fanal te ei tur pe a achoma apia naramin azirlo ema wangle adin munin azirlo wangin du thlan tur nei lawani ma se apa chuan nun hlutzia asha chan ema wangin le mishing nun na angai poimo ema wangin tlom lavin atan shom ma se ahma sonzel thawani chu wangin Yeonmi te nu fa po khan beidong lova be char kha an thanga nun kha an tum top mai ni dam kho chwa kha an tum top mai ni ti chuan atopa zalen na an nei the pha nun thar an nei the pha thil mak chu alo thleng ta ni from my experience literally anything is possible. Now I'm here and that is why I believe in miracles. Nothing is forever in this world and I say we have every reason to be hopeful.